hari gihe uba mu buzima ukumva ibisenzegera ibyonyene ibyo byamaze kwiganzira ubwonko bwawe ibyo byamaze kwiganzira umutima wawe nibyo byamaze kwiganzira ibiganza byawe nibyo byamaze kwiganzira uruhanga rwawe nibyo byamaze kwiganzira ingingo zawe aho nicagiye wumva atakintu na kimwe cyo kuzanira icanga cy'ubuzima aho nicagiye wumva atakintu na kimwe cyo nezereza umutima wawe aho nicagiye wumva atakintu na kimwe cyo nezereza umushaha wawe aho nicagiye wumva isi usa n'abayikoreye kandi abandi bayigenderako impamvu yabyo ni nyinshi cyane impamvu y'ukubabara kwanje siyo mpamvu y'ukubabara kwawe hari ubabaye kuko yumva ko isi yamwankirije kubera intege nke ziwe hari gihe uba mu ikosa abantu bakakwereka ko atarukundo bagufitiye hari gihe uba mu ikosa abantu bakakwereka ko atampuhwe bagufitiye hari gihe uba mu ikosa abantu bakakwereka kuri uwo gupfurugu wera kandi nyuma y'iryo kosa wokora ibindi byiza kandi ugasanga n'iryo kosa ni umuvumo uguherekeje utashizemo umutahe w'ubuzima bwawe ubwo ni ugwihisho gwicankiro atamuntu akugirira imbabazi atamuntu akugirira impuhwe ukwemegwa kwa gukomoka kuco wakoze kikemera ugasanga mu rugo wagize amahoro kubera urubyaro iyo rutaba urubyaro wari gutabwa ugasanga mu rugo wagize amahoro kubera ibyo winjiza akazi ukora hari ko iyaba wari kubura umushomeri cyangwa iyaba wari ugwaye bisaba ubufasha bagushira ko kugira ngo umare kabiri cyangwa ushobore kwicara cyangwa ushobore gufungura cyangwa ushobore kwambara iyaba ataco wari wifashije iyaba bitari ibyo basugumira iyaba bitari ibyo batsanira iyaba ritari ico kitari ico wakoze atagaciye wari ko ufise mu buzima bwawe ko sura ukundi ico sikikundi uba warimiriwe mu kwemego uba warimwe kwemego ibyo biza bituba ko mu buzima twabyiyumvira duhava none mukama kuyu munsi nagiye gupagasa bikeme ejo niyo bitemera bizogenda gute ko mbona no muri iki gihe ataramaho ibyo bituba ko mu buzima bwacu ugatunga igituma witwa izina ry'igitutsi ukaba umaze kabiri uri umukobwa utararongorwa ugatunga izina ryitwa igitutsi ukaba umaze kabiri uri umuhungu umushomeri ugatunga izina ryitwa igitutsi ukaba umaze kabiri uri umugore utarabyara igitsina hungu ukitwa igitutsi iryo rikaba izina rijyanye n'igitutsi ukaba umaze kabiri utarasama utaronka urubyaro ukaba umaze kabiri utaragira amagara meza uhora urwaye bakaba kugeranije n'inyamaswa izana inyatsi mu muryango ibyo byabaye ku mugore yaramaze imyaka 12 ava amaraso umugabo wiwe n'umuryango w'umugabo wiwe ndetse n'umuryango wamubyaye bose hamwe basa n'abahurije hamwe ibitekerezo basa n'abananijwe nawe bambwe ati yabiwanya uvuka nuri busubire wo buduteje umunuko mugabo aramubwira ati mugore wanje wari warabyaye mugabo sindemeye kubana nawe muri uyu munuko abana baravuga ati mama nukuri waratubyaye mugabo nawe urabona birasarishije umugore biba ngombwa ko ataronka ahakika umusaya usibye mu ishyamba Imana yaremye umugore biba ngombwa ko ataronka aho yeme gushibye ahatagira uyitirirwa kuko ngo yibera mu gitara c'ibiti ko n'umunsi Yezu Kristo amukiza n'umunsi yumva amakuru ya Yezu ngo yari mu gashamba ariko nkunda Imana uko itarobanura ku butoni